Vari danu nyipamnekan Yesua livu-livu nu ciri-ciringna. Rakwa wat-watakam yaduani kasikatlu. Mga maran, mga kakte, amirngenyo kui pancidinyo mga kaipungan. Mamiring da si Paulo miririyak so ciring danu si pulayam iyak da. Mayrat tatengam mangununung na si Paulo. Maniringam yakin ranam taudu yutaiku ani mataraka taudu tasose ama cinap-nap do cidica mamnimam no kudu Yerusalem iya nimi bilang kuji camadi ati mata nenga mangana nawunu iwa walam ta taudu yutai uriu nikakman kujinywa mak denga umangapso iwa walam nu ini naputa. Nukak wapam mak deng kuwa ni mapakakasisu amrarari ni swatau. Suniyan nu ni mawak-wak kujirang. Tanamabakasa tanamagakiyam abu uji kurak pajira paindu pamemtengan. Tunyuman cendo panyirsingan danu mapa tanah-tanang sudah kumda syama tadutu. Hakanu kamanrarakan. Tasirangmu ni makacitajakena ni mantanyakan su tigami. Amang itu tamasike. Amyajakena amrakep su amraralini swatau. Ayang itu Yerusalem abakbakan. Tudukwaji makaranis do tamasike do piyignan waruam tungyan su marga nga pudti nga tua tumirijakun. Amuruni kabarak wang kudutiraum. Karawanam amyan su ciring. Maniringam musaulo. Igung ya mupakakasyan jakun. Maniring kujam mupanyirsingun. Sino ka? Maniringam yakun ranam si Yesuku ataudu na sala ayam mupakakasyan. Ukararikom ni macita daw maniri. Uririaka ni mamiring kwam jida ni mamiring. Pacicin kwam mupanyirsingun. Mi pangungu kuswan jiniya. Maniring jakan upanyirsingun tam. Piwangun rana kangi modo tamasike. Tayam yandang su asaka tawa mancinya jimusu kakrebenani yamata dutu abarimu. Iku ngodoti maci matu rengangan na. Amureu nikaku apku. Karawanam tudara nangalaya yakenu karari kwa yang idu tamasike. Amyendang su asaka tawa mingaran si Anania. Yaran nuram manuyunga maapsu iwa walam na ni Moise. Sukanigan danya nu taudu yutai. Amyendo tamasike. Maiwuri jakunam maniringam musaulo. Akmakuy kaktudu cinai. Makacita karana. Nukanang ranam minatukuna makacita. Maniring jakunam yananyi pamnekani munu taudu tudanu ini naputa. Ama absuwarina. Dumuk kanyi makacita si Yesua anak nanya matadutu. Dukanyi makamiring musu ciring ni Yesu. Limuran nam ipilim muang mudu arwa tawu munyi macita kanu munyi mamiring. Amuri uji mumi pagayi. Piwangun rana akapamlis mo na sunakunakum. Tawagan mo ngaran ni Yesua umvo na suraratan mo. Akataktak daji mo. Uriwo ciring na jakin ni Anania. Kadadayan na suara ruwam may uli ko amang idu Yerusalem. Amang iminuridu rakwa panaralayan. May ratatangam akmarani tatinap ko si Yesua tukwa cita. Maniring jakunam makikay ka kumarudu Yerusalengan. Tawu-tawra na jam dadjakra na yamiringan wu
muy pili muang dira ciri-ciring ku. Maniring kuam mupanyusingun. Dama miminiyaken no tawa yakaten ngana yama pakakasisu arwa yamrarali ni murupi ni nurian. Nukawak-wak da sunimilimuang no ciri-ciring mua miingaran so Stephenam ni maciranod kujira tumita su aywayubda. Maniring jakin si Yeswam tukan nangi. Kuna tunuvuya imua mangidu ili danu bekena tau do yotai. Ami limuang no ciri-ciringku. Mamiring danu tau niununungan ni Paulo am lululus siraman cinu. Rakatenta si Paulo. Jabu kabisu akman saya. Sunilululus da. Mapatala-tala su ayub da. Kapi may murasik da sutana. Upanyirsingan no itay sang nolomam. Iyukod na si Paulo ay isdep dubay danu. Itay sanga kasip-siprut da dia pacicin. Tasi uri pa patwawan na ni Paulo su karatan na. Tuda din siprut siyam maniring si Paulo do itay sang miyandangam. Manungwa manuyong ay wawalam nyo alumaw kapan man nyo mamakbak so tao do luman. Numan man mau kakalan nyo so karatan. Mamiring nano itay sang utsing ni Paulo turan nang iyakumala so panyirsin da. Maniring jam kanyimipan ngunguya. Mudyatan ng urya tao do luma karawanam mga inachitaon no panyirsin si Paulo. Maniringam kamanuyong tao do lumayan maniring si Paulo noon. Maniring di Paulo panyirsingan no itay sangam. Yakin ranam yarungun nirpya yakun yung inado kataw-taw ko. Uriyo kurani pingung yuda tao do luma. Maniring si Paulo ni mapuno katarakataw ko kaluma ko. Mamiring danu ambubu di Paulo abakbakanam minatudara ng aroy. Sundi kaluna no panyirsingan danu itaysang. Takatenengan na si Paulo tao do luma. Ato di bawuda. Ikungudu kakreben nanu panyirsingan danu itaysang kapakateneng nadu wiyan dani Paulo no tao do yutay. Amuriwu niubayan nasu nibawudasyadu ikadwan naru. Akalubot nasu panpanyirsingan no mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Akanu matpikay gijira. Akamanrarak ka na kapubot da si Paulo patan kendo tangayin da.